Rongopai. Here too, tātou. Okay, your puka. In your books, you'll be processing to the hymn on the first page in slide cover. O te atua koia nei te putake tama o te ora. Tēnei te mihi ki a koutou ngā hoa o te whakapono o tai mai i rungi te karanga a te hā. Ka huihui tātou, i raro i te maru o te atua ora i te rā i kupu ake ai. Te mura o te wairua tapu ki runga i tā whānui koi nei te rā, i whānau mai ai te hāi. Ka huri ake ki te ngāpio ki te honga kua mene ki te pō, ki te kāhui o ngā mātua tupuna rātou ngā pau o te Rongopai i tēnei whenua. Ka whakatika hoki te mihi ki te honga no rātou te whenua nei. Kia ngāti whātua ki o rākei ngā ori o māhuru ki te rangi. Nā koutou i pupuri te kawa o te whenua, nā koutou hoki i hora te rangi māri e kia mātua. E mihi ana mō tō koutou manaki, tō koutou ārahi tama. I raro hoki i tō koutou maru e tuana mātou whare karakia, e tuāpapa o te whakapono, hei tauri mā o tīpu. Ko tātou tēnei e noho tahi nei i raro i te korowai o te
karaiti i te mura o te wairua tapu, i tuko tahitanga o te Rongopai. Tēnei ka tūwhera ngā karakia tapu o te rā, hei whakamoimiti, hei whakawhanaunga, hei tuku i te hunga, ka kākahu tia ki ngā mahi aroha hau i roto i te hāhi. Nō reira e te whānau te karaiti, haere mai rā. Haere mai rā me te ngākau māmā, whakawhetai ko tai. Whakatau ngā manoa, whakatakotoria te ngākau ki mua i te aroaro o te atua. Haere mai rā ki te hākari a te karaiti. Hei kai mo te wairua, hei oranga mo te iwi, hei tohu o tōna aroha mo te ngakore. Kia timata ngā karakia e rungi te rangi Māori e me te aroha, kia tau te rangi Māori e me te aroha kia tātou katoa, nau mai, haere mai, whakatau mai, kia ora mai tātou. Brothers and sisters in Christ, welcome. We are gathered here by the call of the church, but more deeply by the breath of God that gives life to all. Today is no ordinary day, as you know. This is the Feast of Pentecost. The day when flame and wind came upon the disciples and the Spirit gave birth to the church. We honour those who walked before us, who held the faith through darkness and through light, who planted the gospel in this land. And we give thanks for those who have cared for this whenua, especially Ngāti Whātua ki Ōrākei, on whose whenua we now stand. So their graciousness, their guardianship have enabled this gathering. And under their mantle, many of our churches stand, places of faith, places of welcome, places of witness. So now we come together, young and old, newcomers and faithful, under the mantle of Christ and the fire of the Spirit, to give thanks, to uphold one another, and to commission those called to serve and love anew in our church. My brothers and sisters in Christ, come then with open hearts and expectant hope. Let the Spirit settle among us. Let us lay down whatever burdens we carry in the presence of the living God. Let us come to the altar, be fed in spirit, be renewed in love. Let our worship begin in peace, in reverence, in joy. Kia ora mai tātou. Ka pai, ahi Māori ki a tātou. Ka whai mātou i tā tātou puka puka, me he mea kai a koe he puka puka. Ko ngā tohu o enei karakia, me he tauhau tonu koe ki enei karakia. Tuatahi ake, whaia tō puka puka, tuarua ake, whaia o taringa. I te mea ka kite koe i roto i te puka puka i reira ngā reo e rua, ka korea hau e pānui i ngā reo e rua mō ngā wahanga e rua, i etahi wā ka pānuitia noatia tētahi. Ne? So, welcome everybody. If you're new to this, first instruction, follow the book. Second instruction, follow your ears. Because in the book, you'll see that sometimes there is both the English and the Māori translation. I won't do both of them ever. So you'll just have to see what happens and go with it, yeah? Don't override me. That's the third instruction. Whatever I'm saying is what we're all saying, okay? Ka pai. Whaia te puka puka, whaia o taringa, whaia nei iahau. Tēnā tātou. Timatāna ki te whārangi tuatoru, third page. Kei ahau ngā wahanga Māori nei te hanga, kei a tātou katoa ngā wahanga kua whakakahangia, ne? So all the things in plain text, that's me. And all of the things that have been emboldened, that's all of us. Yeah? Ka pai. 4 instructions, you can do it, I believe in us. Kei noi tātou. Tēnei te pononga e noho ana, ki te whakarongo ki te muramura o te kupu ora. Kua toro mai te ao i te rangi, kua whiti ki te hunga e noho ana i te kōmaru nui. E tū ana aku waiwai i te whenua, kua whakaawe e te kupu tapu, ko te rongo ora, hei urunga mo te hā o te atua. Ka ū te ngākau ki te ara i huakina e te wairua, ka tomo te iwi ki te tapu o tōna aroaro. Kia whakakororia tia te matua, te tama, me te wairua tapu. Ko te ritenga ia i te tīmatanga, tēnei anō i nānei, ka mau tonu iho. Ake, amen. Ka inoi tātou.
E te atua kaharawa, e tūwhera ana ngā ngākau katoa ki a koe, e mōhiotia ana ngā hiahia katoa. E kore hoki e ngaro i a koe te mea huna. Whakahāngia iho tau wairua tapu, hei whakamā i ngā whakaro o mātou ngākau. Kia tino aroha ai mātou ki a koe, kia tika ai te whakanui i tau ingoa tapu. Koihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. Ko ki mai te atua o te ata whai, e whiwhi murunga hara te hunga e ripene tāna i te ngākau pono. E tahuri ana ki te karaiti i runga i te hakapono. Ā e māmana te ngākau ki te muru he i etahi atu. Kia puku te ngākau kia hoki te henengaro ki ngā he. Me whāki tātou i o tātou hara, e te atua atu whai, kua taka mātou i te he, i ngā whakaro, i ngā kupu, i ngā mahi, i ngā mea hea e mahia, me ngā mea tika i waiho mā te kore mahi. Kua he mātou i te kore take, kua he hoki i te moikore, a kua he a mātou ake kōwhiringa he, e pauri ono ana mātou, ka ripena tā, ka tahuri atu ki a koe. Muro mātou hara, te whakaro. Hei kororia mo te ingoa tapu. I rongi i te mano ihu karaiti, ka murua e te atua o koutou hara. Ka wete kina ngā meka meka e here nei a koutou. Ka unuhia ngā māwiwitanga e pēhi nei a koutou. E mea ana te karaiti, haere mai, haere i rongi te rangi Māori e. He nui a ihoa, a e tika ana kia whakamoemititia. Āmine, ko te whakamoemiti, ko te kororia, ko te mōhiotanga, ko te whakawhetai, ko te honore, ko te kaha, ko te mana, ki tō tātou atua, mō ake ake. Āmine. Great and wonderful are your deeds, O Lord, God the Almighty. Just and true are your ways, O Sovereign of the nations. Who shall not revere and praise your name, O Lord, for you alone are holy. All nations shall come and worship in your presence, for your just dealings have been revealed. To the one who is seated on the throne and to the Lamb be blessing and honour, glory and might, forever and ever. Amen. Amen. E te whānau a te karaiti, ko huihui mai tātou i tēnei whare karakia o te ana tapu e tūnei i mua i te aroro te atua. Hei tohu i tētahi wā nui, te karanga me te whakaunga ki ngā minitatanga hou a te karaiti. I tēnei rā, ko tai mai tātou hei hāpai, hei whakamoimiti. Hei tuku i tēnei mahi ki te atua. Ka whakaū tētahi hei Ātrikiona tētai atu hei Kaika We i te Rongopai. He tohu nei o te whakapono, te aroha me te manaakitanga. Me tūwhera kau o tātou ngā kau, ki rongo i te arataki a te atua i tēnei mahi tapu e tuku atu ana ki aia. Robert Karaka he Kaika We te Rongopai, pariha, Te Māra, Evangelist, Tāmaki Makaurau. Rev Mark Barnard he Archdeacon of Tāmaki Makaurau. E Robert, ko rangona e koe te karanga te atua,
whakapona ana rānei koe ke te karangatia koe mo tēnei minitatanga hei Kaika We te Rongopai ki te pariha o Te Māra a te Ariki i Tāmaki Makaurau. E Mark, ko rāngona e koe te karanga a te atua, e whakapona ana koe ke te karangatia koe mo tēnei minitatanga hei Ātrikiona o Tāmaki Makaurau. E te whānau a te karaiti, kua rāua ki te mahi a te karaiti. I tēnei rā, ka uru atu rāua kotahi ki tētahi wahanga hou o taua mahi. Me inoi tātou ki whakakia rāua a mātou katoe e te wairua tapu. E te atua ata whai, tukuna mai tau wairua tapu i tēnei wā, kia māia, te ārahi, kia pono te kauwhau, kia kaha te mahi aroha. Manakitia a Mark Robert, kia kia marama, kia noho ai ringa ata whai mo tāu iwi, puta noa, i rungo i tingua o te karaiti. Amen. Tēnā, kia waiata tātou kia ihoa. Kia hari tātou ki te toka o tō tātou whakaoranga. E te wairua tapu, kōrerotia tō māramatanga i ngā karaipiture. Whakahorahia te ahi o te aroha ki o mātou ngākau. Arahina mātou ki te ara o te ora i roto i te karaiti. Ka pānui ahau i nei mea e rua. Māku te wahanga Māori e pānui, mā tātou katoa e pānui ki te reo Pākehā. So I'll do it in Māori, and then we'll all do it in English together. E te atua ora, e te wairua tapu e ora tonu nei. Kia maringi ho mai tō ihi me te wana e pupu ake ana, i whakakā ai i aua ākonga tuatahi. Kia hurihia no te ao i tō mātou aroha ki a koe. Whakarongo mai ki tēnei inoi, i runga i tau aroha mutunga kore. Amen. Living God, eternal Holy Spirit, let your bright, intoxicating energy, which fired those first disciples, fall on us, to turn the world again. Hear this prayer for your love's sake. Amen. Ka timata ki te waiata. Ka pai. Ara tonu. Māku ngā wahanga mā tātou ngā wahanga kōwhai. Me in white, all of us in yellow. Ka pai. Te waiata tahirau mā whā mai te whiti rua tekau mā whā ki te whiti toru tekau mā whā. Anō te tini o au mahi e ihoa, he mōhio rawa tau mahi i aua mea katoa, ki tonu te whenua i au taonga. Kei kōrā ko te moana, tōna nui tua uriuri, kei reira ngā mea ngōki, e kore e taia te tatau, ngā kirehe hoki, āna nonohi, āna nunui. Kei reira ngā kaipuke e tere ana, kei reira taua rewi ātana, i hanga e koe, hei tākaro ki reira. E tatari katoa ana e nei ki a koe. Kia hoatu e koe te kai mā rātou i te wā e tika ai. Ko tāu e hoatu ai mā rātou, kohi ana e rātou. Te wherahanga o tō ringa, mākona tonu rātou i te pai. Ko te hunanga o tō mata, hororaru ana rātou. Ka kapohia e koe tō rātou manawa, ka marere rātou, ka hoki anō ki tō rātou puehu. Ko tāu tononga mai i tō wairua, ko hanga rātou, whakahauti ana e koe te mata o te whenua. Kia whai kororia a ihoa, ake, kia hari a ihoa,
ki āna mahi. Tāna tirohanga i hoki te whenua, rūana, kua pāki ngā pukena, pōngere ana. Ka waiata hau kia ihoa, ia hau e ora ana. Ka hīmene ki tōku atua, ia hau anō i te ao nei. Kia reka tōku whakarongo ki aia, ka hari ahau kia ihoa. Kia mōti ngā tāngata hara i runga i te whenua, ko te hunga kino kia poto katoa atu. Kia whakakororia te matua, te tama, me te wairua tapu, ko te ritenga ia i te tīmatanga, a tēnei anō inaia nei, a ka mautonu iho, ake, 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 āmine. Kia ora whānau. Reading from Genesis chapter 11, verse 1. Nā ko tahi tonu te reo o te whenua katoa, e te tono anō nā kōrero. Ia rātou e hari ana whakate rāwhiti, nā ka ki te rātou e te tahi mane e te whenua o te hinara. Noho ana rātou i reira, nā ka mea rātou ki tono hoa. Ki tono hoa tēnā tātou ka hana pereke, me ata tahu mariri anō hoki. Nā ka maini e rātou e pereki he ko hatu, huku hoki tā rātou moata. Nā ka mea rātou, tēnā tātou ka hane te tahi pā me te tahi pauriwa. Kia tutu ki a runga ki te rangi, ke whaingoa ai tātou. Kei te maramara nō atu tātou ki te mata o te whenua katoa. Nā ka heke iho a ihoa ki kiti i te pā me te pauriwa, e hana nei e nā tama a te tangata. Ka mea iho, nāna ko tahi tonu te iwi nei, ko tahi anō hoki tō rātou reo. Ka tīmataia nei tēnei mahi a rātou. E koro anō rātou e tai te pupuri mai e te tahi mea. E whakaaro ana rātou kia mahia. Tēnā, tātou ka heki atu, ka whakapau au i o rātou reo i reira, ke kore ai rātou i mātou, i tangata, ki te reo o tono ho. Nā whakamaramati atu ana rātou i reira, i hoa ki runga ki te mata o te whenua katoa. Mahau e aki a rātou te haine te pā. Nā kona e huina ai te reiringo ko pāpera. Nō te me e whakapau atia, e hua i reira te reo e te whenua katoa. Nō reira anō hokui te whakamāramatanga a iho i a rātou ki te mata o te whenua katoa. Whakarongo ki te kupu a te wairua ki te hahi. Whakapainga te atu. A reading from Acts chapter 2, beginning at the first verse. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. At that time, there were devout Jews from every nation living in Jerusalem. When they heard the loud noise, everyone came running, and they were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers. They were completely amazed. "How can this be?" they exclaimed. "These people
are all from Galilee, and yet we hear them speaking in our own native languages. Here we are, Parthians, Medes, Elamites, people from Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, the province of Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the areas of Libya around Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. And we all hear these people speaking in our own languages about what the wonderful things God has done. They stood there amazed and perplexed. What can this mean? They asked each other. But others in the crowd ridiculed them, saying, "They're just drunk, that's all." Then Peter stepped forward with the 11 other apostles and shouted to the crowd, "Listen carefully, all of you, fellow Jews and residents of Jerusalem. Make no mistake about this. These people are not drunk, as some of you are assuming. 9 o'clock in the morning is much too early for that. No, what you see was predicted long ago by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. In those days, I will pour out my spirit, even on my servants, men and women alike, and they will prophesy. And I will cause wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and clouds of smoke. The sun will become dark, and the moon will turn blood, and the moon will turn blood red before that great and glorious day of the Lord arrives. But everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Hear what the Spirit is saying to the church. Wairua tapu tau mai rā. Wairua tapu mai runga. Uhia mai ngā taonga pai. Ho mai tō aroha. Wairua tapu. Wairua tapu tau mai rā. Wairua tapu mai runga. Uhia mai ngā taonga pai. Ho mai tō aroha. Wahia kia tika. A kona mai rā kia uki te pai. Oroia kia matonu rā. Mō te tino kroria. Wairua tapu tau mai rā. Wairua tapu tau mai rā. Wairua tapu tau mai rā. Te Rongopai tapu ki te ritenga hoani te kaumawha o ngā upoko kei te tuatahi o ngā rārangi te tīmatanga waru. Gloria tia te atua. Ka mea a piripi ki aia. E te Ariki, whakakitea te matua ki a mātou. A katatū o mātou ngākau. Ka mea a ihu ki aia. Roa no atu tōku noho ki a koutou.
A ka hore anō koe i mātou noa ki ahau e piripi, ko ia kua kite i ahau kua kite hoki i te matua. E aha koe ka mea ai, whakakitea mai te matua ki a mātou. E kore ia nei koe e whakapono ko ahau kai roto i te matua. Ko te matua kai roto i ahau, ko ngā kupu e kōrero nei ahau ki a koutou. E hara i te kōrero nāku ake. Engari, nā te matua e noho ana i roto i ahau, ko ia te mea ana i ngā mahi. Whakapono mai ki ahau, kei roto ahau i te matua. Ko te matua hoki kei roto i ahau. Ki te kāhore, whakaaro ki ngā mahi ka whakapono ai ki ahau. He pono tāku e mea atu nei ki a koutou. Ki te whakapono tētahi ki ahau, ko ngā mahi e mea nei ahau, e mei ngā anō e ia, a nui atu i e nei ana e mea ai. Nō te mea e haere ana ahau ki tōku matua. A ko tā koutou e inoi ai i runga i tōku ingoa, e meatia tēnei e ahau, kia whai kororia ai te matua i te tama. Ki te inoia e koutou tētahi mea i ahau i runga i tōku ingoa, māku e whakamana. Ki te aroha koutou ki ahau, kia mau ki aku ture. Ka inoi ahau ki te matua, a mana e hoatu ki a koutou tētahi atu kai whakamārie, hei noho tonu ki a koutou. Ko te wairu o te pono, e kore nei e riro i te ao. Nō te mea e kore e ki te iaia, e kore anō e mātou ki aia. Kei a koutou hoki ia e noho ana, a ka noho anō i roto i a koutou. Te rongopai tēnei a te karaiti. Whaka moimiti tia ia te kupu mana. E noho. Tēnei hei āpiti kau, te whakatau, te Ātrikiona ka tēnei kia tātou i roti te rānei, ki tā tātou karakia, ki tō tātou whare e tū nei, tēnei e mihi ana kia tātou. Tātou katoa ko kotahi nei roto i tō tātou whare. I runga e tengua o te matua o te tama me te wairua tapu. Amen. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you forever. This is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him because he abides with you, and he will be in you. Perhaps you included, most people I know, love to watch the State of Origin series in the sport of rugby league. It's in Australia, if you didn't know that. It is regarded as an exhibition of the highest standard of rugby league in the world. The best of the best, the most talented and skilled players in the NRL to run on the field, wearing the team's uniform, branding proudly their iconic colours. The creme de la creme of all rugby league players in one place, on one field, anywhere in the world. They have their own language, used by fans, by players, by managers, and by sponsors. With all the hype and excitement, it could be safely argued that some seem lost in a complete world of fantasy. We see most certainly the clearest example of loyalty, even blind loyalty. Some are forced to revert to praying fervently when their teams seem to be in a downward turn, even in a perfect slump. Sometimes those prayers, if genuine or valid, work. Other times you see faces of disappointment and disbelief. The objective is to win, to come first. The strategy to ensure success is to advance, to gain and maintain the ascendancy in every way possible for 80 minutes. The focus is intense, the skill is delivered with precision, the speed is like fire. Visibility is directed only towards the front. The noise is deafening both on and off the field. The qualification to play in the state of origin is determined by the fact of where a person first played rugby league professionally. If a person played for Moerewa, you wouldn't get in. If a person played for New South Wales, you are eligible to play for them and are unqualified to wear the colours for Queensland.
The same as applies in the case where the situation is reversed. Eligibility depends on your place of origin, which cannot be altered. Most people wouldn't want to change either. Eligibility is where you started, not where you are or where you finish. The Feast of Pentecost today is an origin story, a story of massive significance, of primary significance for the Christian church. It's a story of origin, yes. It is where it all started. It is our origin story, our place of origin. It is the single day and event that the power of God, the mana of God, descended on the people of God. It is that day and single event that the authority of God, the tapu of God, descended on the people of God. It is the day and the event that the ihi of God, the force of God, the wehi of God, the awe of God, the wana of God, the energy of God, descended on the people of God. The power of the divinity of God coming upon humanity. Humanity, the community gathered in one place. Humanity, the faithful gathered together in concentrated prayer. Humanity, the believers dispelling fear and gathering in hope. Humanity, the church gathered as one in complete unity with one purpose, and that is to receive God's blessing and anointing. Pentecost Day, today is 50 days from the day of the resurrection, Easter Day. It is not exclusively a Christian feast day. Pentecost is one of the principal feasts of Judaism and celebrates the giving of the Torah to the people of God, of the law to the people of God. It is the feast of the reception of the revelation of God by those who are called to spread the knowledge of Him to all nations. In today's reading from Acts, we see the Christian Pentecost at which a sound like the rush of a violent wind fills the entire house where the apostles had gathered. And divided tongues as a fire appeared among them, and a tongue rested on each of them, and all of them were filled with the Holy Spirit. The mana of God, the tapu of God, the ihi of God, the wehi of God, the wana of God descended upon the people of God. And suddenly there's no more fear. Suddenly there's no more uncertainty. Suddenly there's no more hesitancy. Suddenly there's no more fumbling around. Suddenly there's no more confusion. They have all been set on fire. And they are now fired up with the power of God, the Holy Spirit. They receive the mana, the tapu, the ihi, the wana, and the wehi of God. And it's not until this moment, this actual moment, in which they are filled with the presence of God, that they are transformed into the living Spirit, temple of the Spirit, which is the church. And suddenly they are unstoppable. I'll throw this one here like the Blues. You can put that in a league context or a rugby context, up to you. But each one of them goes out into a different, far-flung corner of the world to share the good news of the love of God the Father, of the incarnation, of the teaching, death, and resurrection of God the Son, and the life-giving inspiration of God the Holy Spirit. On Pentecost Day, the disciples, the believers, the faithful see, hear, know, and feel God's love and power. They see, they hear, they know, and they feel God's mana, God's tapu, God's ihi, God's wehi, God's wana. God's love and power can be seen by all whose eyes of faith are open. God's love and power can be heard by all whose ears of faith are open. God's love and power can be known by all whose minds of faith are open. God's love and power can be felt by all whose spirits of faith are open. On Pentecost Day, the disciples, the believers, the faithful are inspired,
They are transformed. They are renewed. They are empowered. They are liberated to proclaim the gospel to all corners of the earth where the Spirit blows, where the Spirit flows. Mark and Robert begin a new ministry today. They will be charged with a specific responsibility for the task set before them today. They are empowered and sent out with Pentecost fire, Pentecost joy, Pentecost peace, and Pentecost love. It is important that we are all aware of the call of God on their and their families' lives. It is equally important that we are aware of the accountability to which we all have. That accountability is not only theirs, it's all of ours. That accountability is ultimately to God who is sovereign, to God te mana nui, te tapu nui, te wehi nui, te wana nui. God who is supreme, God who is before time, who is above time and beyond all time. Our accountability is to Scripture. It is to our tradition and to our history. And it is to revelation, the fact that God still speaks today. Our accountability is to God through His only Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, in and through the power of the Holy Spirit, our advocate and comforter. I'll leave the last word to Professor Walter Brueggemann, who died this week in his 90s, a world-renowned biblical scholar. And he wrote this prayer entitled, "To Make New Things That Never Were." We name you wind, power, force, and then imaginatively third person. We name you and you blow. Blow hard, blow cold, blow hot, blow strong, blow gentle, blow new. Blowing the world out of nothing to abundance. Blowing the church out of despair to new life. Blowing little David from shepherd boy to Messiah. Blowing to make things new that never were. So, blow this day, wind, blow here and there, power, blow even us, force. Rush us beyond ourselves, rush us beyond our hopes, rush us beyond our fears until we enact your newness in the world. Come, Holy Spirit, come. Amen. Christianity is a movement of the word. And we as Christians are witnesses, and we have a story to tell. It's our story of origin. We are a community of the word. It is our duty to tell our story of our origin. It is the story of the word of God in the world. It is the story of God creating the world and humanity, of redeeming the world and humanity through the Son, of sustaining the world and humanity through the power of the Spirit. Wai ho e nei kupu ruarua aku, ka mihi kau ahau, kia Mark, ka whakatū aia i tēnei rā, he Ātrikiona mō Tāmaki Makaurau. I tuahau hei Ātrikiona mō Tāmaki Makaurau te tau 27. Tēnei rā, heke eiho, ka tauhio ke runga kia Mark e noho nei. Mai i ngā ramarama o puke Ariki, puta atu ki Waitemata, ko te rohe tēnei o Tāmaki Makaurau ka mihi kia aia. Ka whakatū a Robert hei Kaika We i te Rongopai ki te parihatanga o Te Māra a te Ariki. Te Māra a te Ariki mai ngā ramarama o puke Ariki puta atu ki Manukau, e noho mai nei roto i tēnei rā. Ko ia, ahau, ka mihi kau ki a rāua, ka mihi kau ki te whānau, ko tā mai nei tātou roto i tēnei rā. Ka mihi nui ki a rāua, no rāua te whakaaitanga mai i roto i ngā tūranga e tūnei rāua i roto i tēnei rā, i runga tengo te matua, te tama, e te wairua tapu. Amen.
I invite you to stand for he tikanga whakapono. Ko koe te atua tapu te no te manatihi no te ao te mauri nau te kato i te rangi i te whenua ko koe tonu ko koe te maramatanga I te ahora koe i roto i kia puta ke tau tamako ihu hei pou toko manawa mo te ao ko koe tonu ko koe te wairua ko koe ko koe taku ko koe taku oranga ko koe tonu rā Kororia Noho whānau. Let us pray together. God of compassion, draw near to us as we pray. Guide our minds and steady our hearts, that we may walk in what is good and true. Loving God, hear our prayer. Let love rise within us like light through the morning mist and shape all we do for your glory. Loving God, hear our prayer. Strengthen those who are unwell, ease their suffering, and let your peace surround them. Loving God, hear our prayer. Guide those who have lost their way and speak light into their confusion. Loving God, hear our prayer. Lift up those who feel powerless and let them know the constancy of your love. Loving God, hear our prayer. Open the gates of life to all and let the windows of heaven pour hope upon the earth. Loving God, hear our prayer. Remember those who have died and welcome them into the peace of your eternal light. Loving God, hear our prayer. Comfort those who grieve and wrap them in your kindness and hope. Loving God, hear our prayer. God of all life, receive these prayers we offer through Jesus Christ, our companion and Redeemer. Amen. Almighty God, you have heard the prayers of your people, those spoken aloud and those held in silence. Let your love guide us. Your light show us the way, and your peace be our rest. Through Jesus Christ our Lord. Amen.
it's me. Ko wai mai tukuna atu ana a, ko wai mai haere mō mātou, ka mea hau tēnei a hau tukuna atu a hau. E pono ana te atua nāna nei koutou I karanga, ki te whakakotahitanga ki tāna tama, kia ihu karaiti. E te whānau a te karaiti I tēnei rā ka whakaū a Robert Karaka hei Kaika We te Rongopai te parihatanga o Te Māra a te Ariki. Ko karanga tia ki te kauwhau te Rongopai o ihu karaiti, ki te tautoko I te oranga me te whakatū o tēnei hāpori a, ki te haere whakaiti I te taha o te karaiti I wainganui te whānau, te hāpori me te hunga katoa e karanga tiana ia ki te mahi. Can you just step up there? Can you just step up on this one? Can you hold this? E te atu aroha, te atu a pono. Ringi hea mai tau wairua tapu ki runga ki a Robert e tūnei. Whakakia ia ki te māia me te aroha. Ki te hari te Rongopai me te ū ki te mahi. Ki hikoi ai ei runga te whakaiti. Ki a kōrero māia. A ki a waiho ia hei tohu mo te tau māramatanga me tō tūmanako. E me hoki koe ki o akonga haere ki te ao katoa, ka kauwhau te Rongopai, tuku atu ia I nāi nei runga te kaha o tu karaiti, ko ara ake nei. Āmene. Robert tangohia tēnei hei tohu I tō karangatanga. Kauwhau ia te karaiti āwhinatia tō iwi, a hikoi ngā wākatoi ngā ara o te karaiti. Kia no te Rongopai, I ōna ringa, I ōna kupu, I ōna mahi. Āmene. Enaki. Mahi atu ki ai huairinga te koa wai te haere ki tōna aroaro. A wai hō mā te rangi māre a te karaiti te whakahare tikanga rito I o koutou ngākau. I karanga te hoki koutou ki tēnei roto te tirana kotahi, ki whakawhetai hoki koutou. Ko ngā mea katoa hoki e mea ai koutou ko ngā kupu, ko ngā mahi rānei, ki a meinga katoa tia I runga te ingoa o te Ariki o ihu karaiti, a me te whakawhetai ano ki te atu ara, ki te matua I roto I aia. E Mark, ko karanga tia koe hei Ātrikiona of Tāmaki Makaurau, hei kai tautoko I a hau te pihopa. Hei kai whakarite I te hāpori minita, hei kai tia ki ngā tikanga, I ngā mai whakatōpu o te hāhi. Whakamanahia tō tū hei kai ārahi, e whakakaha ana te kotahitanga, e poipoi ana te pono, e whakaata ana I te aroha o te karaiti. E Mark, I runga e te mana ko whakawhiwhia ki a hau, ko whakaai au ki a koe ki te turanga o te Ātrikiona of Tāmaki Makaurau runga tengo o te matua, te tama me te wairua tapu. Āmene. Haere me te ngākau ripene tā, I te ngākau whakawhetai, kia ū, kia pono, kia māmā ki te tangata. Haere runga te rangi māre o te karaiti. Āmene. Mark tangohia tēnei kākahu. O, taiwa. Mauria mai, mauria mai. Can you put it on? How much for this? Tangohia tēnei kākahu, hei tohu mō tau minitatanga. Kauwhau I a te karaiti, āwhinatia tō iwi, arahi hoki I runga te whakaiti, te mātauranga me te pono I ngā ara o te karaiti. Kia noho te Rongopai I ōna ringa, I ōna kupu, I ōna mahi. Āmen. Okay. Tēnā koe. Can you just turn around and face the congregation?
Paki mai. As we receive Mark as the Archdeacon of Tāmaki Makaurau and Robert as the Evangelist in Te Māra, Te Ariki, we do so with great thanksgiving to God. The call of God is God's call upon the two of them. And it is a great blessing for all of us to be witnesses today to this service of collation and of commissioning. E nā koutou. Today, the Archdeacon of Tāmaki is the celebrant, the presider. And as it goes, the presider is the president of the Eucharist. So, katene. E nā koutou. That must mean I'm up. I wonder if we could stand. We could say the piece, and then that might be an opportunity for us to exchange the piece together as well. Have we got the Māori or the English? We've got the Māori. E oku tuakana, e oku teina ki a tau, tonu te rangi Māori e o te Ariki ki a koutou. Kia koe anō hoki. E te whānau ko tātou te tinama o te karaiti. Kia wairua ko tahi tātou, i riri hei tinana ko tahi. Kia hariru tātou I wanganui a tātou, let us exchange a sign of peace together. Was it now? Yeah, I will. Tēnā koe wā. John, this is Saini. Saini Hawiri. This is Pastor John. Oh, it's... Yeah, is it? Exchange peace on, I think. Yeah. Oh, I've got a thumbs up. Could we have our offertory hymn now, please? Would we come to be your people, O Lord? Would we lift our lives to you and seek you more? Would our hearts be one with you?
Would our eyes be fixed on you? Would we come to be your people, oh Lord? Would we come to be your people? Would we come to be your people, oh Lord? Would we lift our lives to you and seek you more? Would our hearts be one with you? Would our eyes be fixed on you? Would we come to be your people, oh Lord? Oh, we long to be one. 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 Tahoro mai, whakahaura mai, riringi mai, whakahaura mai, ia mātou, e te wairua. Tahoro mai, whakahaura mai, riringi mai, whakahaura mai, ia mātou, e te wairua. With your spirit, Jesus, make us new. We walk forward, your beloved. With your spirit, Jesus, make us new. We walk forward, your beloved. Ka haere tonu tā tātou karakia ki te whakawhetai nui. Our service continues with the great Thanksgiving for those with the booklets on page 24. Kei konei te Ariki, kia aro koutou ngākou, kia whakapai tātou ki tō tātou Ariki ki te atua. He mea tika, he mea hari koa he oranga wairua tēnei e tā Ariki tapu. E te matua kaharawa, te atua pūmautonu, i ngā wā katoa, i ngā wāhe katoa, e tika ana kia whakamoimiti atu, kia whakawheta atu ki a koe, mā roto i aihu karaiti i tō tamaroha kotahi. Nau tō roko hanga o te oro o te pai hoki, nau mā tō kupu e kore e memeha, i hanga te ao katoa i te timatanga, a nau hoki mātu e whakapiria ki tō ake āhua, nau mātu i waihanga hei tāne hei wahine. Ia mātu i he, i tahuri ke atu, nau mātu i karanga kia hoki atu ki a koe, nau i ho mai tā utama, ki uru mai ki tō mātu āhua tangata, nā tōna matenga ki runga i te rīpeka, i tutuku ia te whakahere kotahi, tapatahi, mō ngā hara o te ao,
Nāna i wete ngā here o te hara. Nāu ia i whakaaraki ki te ora, i whakawhiwhia ki te korooria mutunga kore. Nāna nei mātu i meinga hei iwi tapu, nāu i tono mai te wairua tapu, te wairua e ho mai ana i tō ora. I heke iho me ngā tohu o te rangi, hei arahi i tō hāhi ki te pono katoa. Nā te kaha o taua wairua, kua whakakākahu tia mātoki o nā mea hamai o mai. Kākawea te hari o te rongopai ki ngā pito katoa o te ao. Nō reira me te hunga whakapono e oki ana i roto i ia, me ngā anahera rangatira, me te kāhui katoa o te rangi, ka whakapua ki mātu i tau ingoa nui, au ingoa korooria, e whakamuimiti ana mātu ki a koe e kōrero nei mātu. Te korooria katoa me te whakawhitai e te matua tapu. I te pōimu i tōna matenga, ka tango tāu tama a ihu karaiti i te taro, nō muri i tana whakawhitai atu ki a koe, ka whatia e ia, ka ho atu ki ana akonga a ka mea. Tangohia, kāinga, ko tōku tinana tēnei, e ho atu nei mō koutou, me inga tēnei hei whakamahara ki ahau. I te mutunga o te hapa, ka tango anō ia i te kapu, ka whakawhetai, ka ho atu ki a rātou a ka mea, e numia tēnei e koutou katoa, ko tēnei te kapu o te kawanata hau i runga i o kutoto, e whakahekea nei mō koutou, mō te toko maha, hei murungahara, me inga tēnei inga inu manga katoa, hei whakamahara ki ahau. Tua aroha nui, e maumaharana mātu ki tau pai ngā mutunga kore, i whakakitea mai i roto i Ātrikiona, tōna mamaitanga, tōna matenga, tōna aranga ake i tuhunga mate, tōna pikitanga ki te rangi, e tatari ana mātu mo tōna hokinga mai i rungi i te korooria, nā ka whakanuia e mātu tō mātu whakaoranga, i tēnei taro o te ora, me tēnei kapu o te whakaora. Akaitia tēnei whakahere, whakamuimiti, whakawhetai hoki, e kawai aku nei, mā te karaiti tō mātou tohunga nui rawa. Tukuna mai tō wairua tapu, kia meinga e nei mea o te taro, me te waina e whiwhi nei mātou hei tinana, hei toto mō mātou i runga i a te karaiti. Kia whakakia mātou e te atawhai, me te kaho o taua wairua, kia whakahaungia hoki mātou mo te mahi i tau rangatiratanga. Ko tahi mātou i roto i a te karaiti, me te hunga katoa e tu ana i tō aroaro, i rongi i te whenua, i te rangi hoki, ka koropiko mātou ki a koe e te atua, i roto i ngā waiata o te whakamuimiti mutunga kore. Kona nei tātou e tō tātou Ariki ka ino e tātou.
Ka whatia e tātou tēnei taro, hei whainga wāhi i roto i te tinana o te karaiti. O tātou ka pōpaha nei e tinana matahi, e kai ana hoki tātou katoa i te taro whakai. E tā Ariki tohu, e hari i te mea he whakapakari ki a mātou mahitika, i hare mai ai mātou ki tāu te pūtapu. Engari he whakaaro ki te nui o ao mahi tohu. Kaore mātou e tau, hei kohi ngā konga e i raro i tāu te pū. O ti rā ko tau Ariki nei anō koe, e mahi tūturu hoki nā uta atawhai. E tā Ariki atawhai, meinga kia tika tā mātou kai i te tinana o tāu tama aroha uiho karaiti. Kia tika tā mātou inu i ona toto, kia noho tonu ai mātou ki a ia, me ia hoki ki roto ki a mātou. Amen.
sisters, we have 2 stations at the front of the altar for those who wish to partake of wine. For those who wish to come forward, you may also. And on one side you'll find the little cups, and on the other side you'll find another chalice as well. So brothers and sisters, whakatata mai tamo hi te tinana me ngā toko so tātou Ariki o Karaiti. Ka mahara i mati i o tātou kia kāinga whakaponotia ia. Ira nui o tātou ngākau me te whakawhiti. Fills me all my days. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, and you have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
noi mo muri I te hapa, our prayer after communion. E te atua kaharawa. Naunga mea pai katoa. Ka whakawhetai mātou mo tāu whainga wairua I a mātou. I roto I te hākara me tā tapu. Arā te tinata tapu me te toto utunui. O tō mātou kai whakaora I Ukraine. Ka whakawhetai anō hoki mātou mo tau aroha me tau manaki. Mo te whakamāramatanga mai o tāu aroha I roto I te hākara me te tapu. Me te hono mai o mātou ki te hunga tapu. Te tira o te hunga whakapono putanua. Nera. E te atua, kuritia mātou ki te putahitanga tapu o tau rāi. Ai anu, ati watu mātou I a mātou. Me a mātou ngā patu. Hei pono o mātou rite. E te pono o te mātou. Ai ukorai o mātou kaihoku. Āmu, e koe me te wairua tapu. Gloria me te mōru. I nai ni a te tono atu. Amen. Before I pronounce the blessing, I would like to acknowledge Mark and Robert, but also Bridget and Deanna. Could you come up, and your children, please, come up here to the chancel. Come up by Robert. Bridget, can you come up by Mark and your children? Just come and stand together, please. And yeah, all of you stand together and face the congregation. Yeah, come up, stand up here next to them, if you like. Yeah. Come and stand up next to your husbands, your fathers. In acknowledging both Mark and Robert, of course, we must acknowledge their spouses, Bridget and Deanna, and their children collectively as individually as well, because God's call is upon not just two individuals, but also their spouses and their families, the call to ministry, and also for senior leadership within Taitokera. So I just want to acknowledge you. Perhaps I'll offer prayer for you, if you don't mind. O Lord, on this Pentecost day, as we receive the power through your Holy Spirit, we pray for Mark, Archdeacon Mark and Bridget together, their children, for Robert, Deanna and their children as they stand before the congregation, for this collation and commissioning service. Pray that you'll uphold them, keep them, watch over them throughout the days that are ahead, the calling upon them, their lives, and their households. We pray your blessing upon them in the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. Thank you very much. And could I ask Rosie to come up, please, Rosie? Rosie is from CMS, Church Missionary Society, and we are partners together in ministry throughout Taitokera. And Robert, Kirianne, Fran, even Howard have been evangelists sent out into the field, but it is also with the assistance of the CMS, Church Missionary Society. I want to acknowledge Rosie, one, for your confidence that you have in us, but also for enabling Taitokera to be able to have the ministry of evangelists. So thank you very much. We look forward to our journey together going forward as well. Tēnā koe. Also like to acknowledge the congregations throughout Tāmaki Makaurau here, the Mihana Māori, which is Auckland City, West Auckland, North Shore, Eastern Auckland, and also from St. James Church, Mangere Bridge, who are present, Te Karaiti, Te Pauherenga Waka, who are present, and Te Māra, Te Ariki, who are present, and the several congregations to which you are all responsible. Thank you for coming here to the church, the Holy Sepulchre, in the afternoon on the Feast of Pentecost, and your support and endorsement for both Mark
and for Robert. Mark's wearing a cope. It's a hand-me-down. That cope came from Kingi Ihaka. It's been handed down. Tom and Ngārangi are here, and they presented it to me in 1997 when I became the Archdeacon of Tāmaki Makaurau, and it has been handed down. The one that Kātene wears was Taki Marsden's cope, so the one I'm wearing is Paul Reeves. None of us have anything that we bought. None of us. Yeah, it's all been given to us. So I think that makes it even more special. So I wanted to acknowledge that because it's in the tūranga, it's in the particular responsibility, which actually takes us back to our origin too. Takes us back to our origins. As Tai Tokerau, as Tāmaki Makaurau, and we are the heirs, particularly of Tā Kingi Matutara Ihaka, Taki Marsden, Bishop Ben Te and right to the present day. We are the heirs of that legacy. Just a reminder to you all, please, after the service, you're invited into the dining room for something to eat. The blessing is all, the text, the full text here is on page 33. By the way, Kātene put the whole of the liturgy together. So what I liked about it, Kātene, is that we're used to several liturgies, but this is a totally new one. And I had to look at it carefully to make sure I was pronouncing the words properly. Because some of these words in Māori, we never use them. But I suppose it's good that we can use them in the future as well. E te whānau, haere mai haere. Ke tau kia koutou te hā tapu o te atua orotonu. Te hā I puta mai te timatanga o ngā mea katoa, I whakahau ai te ao marama, hei oranga mō te tangata. Ke herea koutou ki ngā whenua I takoto ai o koutou tūpuna. Ki te rongo o ngā maunga, ngā awa, pe ngā kōrero tuku iho. Ke mau ki te mana I whāriki hie e rātou I mua I a koutou mua I a tātou. Ke tū maia ai koutou tātou I te ao I te pō I ngā wā katoa. Kia ū o koutou ngākau ki te kawenata, e whakatakotoria e te karaiti. Nāna koutou, nāna tātou I hoko. Nāna hoki koutou e arahi, ko ia te pau herenga waka, ko ia te rākau tū I te koraha, te tohu o te ora. Kia mau te whakapono hei pau toko manawa mo te ngākau. Ke whāriki te aroha hei uhi I o koutou ngoikoretanga. Ke noho te rangi māre hei maunga whakaruru mō koutou wairua. Ke tau te manakitanga o te ato ki runga ki a koutou, te ato kaharawa, te kaihanga o te ao. Te kaitiaki o te hā o te tangata. Te pau e kore e whakatītaha e kore e heke. Hāre te ingoa o te matua, te tama, me te wairua tapu, kia ki o koutou oranga I te kaha, I te hā o te atua, e tuku nei te ora, me te tūmanako e uana ki te rongopai. Amen. Tā tātou himene whakamutunga ko te hari a Ngāpui, kei roto I tō tātou pukapuka niki, te toru te kaumārima o ngā whārangi. We're going to sing te hari a Ngāpuhi on page 35 at the top. Wai wai takahia! Ka nuku nuku, ka neke neke, ka nuku nuku, ka neke neke, ka nuku nuku, ka neke neke, ka nuku nuku, ka neke neke. Titiro! Titiro, kinga wai o tokero. E orane, me he pipi whararo ki tua. Takato te pai, takato te pai, fiti fiti ta 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 ta, fiti fiti ta ta ta, e a taua ki tua. Takato! Takato te pai, ai, takato! Takato te pai, ka nuku nuku, ka neke neke, ka nuku nuku.
neke. Ka nuku nuku. Ka neke ne. Ka nuku nuku. Ka neke ne. Titira ki ngā wai o tokero. E hora nei. Me he pipi whararoa ki tua. Takoto te pai. Takoto te pai. Fiti fiti tata tata. Fiti fiti tata tata. He o taua ki tua. Takoto te pai. Takoto te pai. Ka nuku nuku. Ka neke neke. Ka nuku nuku. Takoto te pai. Auehi. Ka pai. Tātou katoa, kua mine pai nei. Haere, i runga i te rangi Mārie, i runga i te aroha me te ngākau hihiko ki te mahi ki te Ariki. Ka pai.